Kariwar mingi kanang mi kisngi laong makalanang hiar asud hakibabun kilyang langin pai hakimarep kibapli kinong rep ki ut kinam bat langin pai hakibabun kilyang ru lanang ring swai bat lanang ring sengit syabapalat. Kawai nakasenjuk kiba penyat ya kakam jungok kai pertai hapok kathan kabangila bantip kerteng kariwar mingi tourism organization kalapaktin syangi ban penpau hakilat patai kubor bakalas ngaudiau bat no mensimba halor kejinghiran kakamai kakaji lengba nagi kamrep kamriang ki kam yo bela nakakam kabakongsan kata kejingwan jong kinung jungok kai pertai hapok kathan nrei menta kalanang hiar arsut. Nakaliang kaneka kenhun kalapen pau ru ya kejing sngu diau da kaboong ru bakam syem lala syu ban tengkan ya la kejong kejing sngu kabasusat kumta kalami syakmat ban berta syau paj ba kathan baha kakat praterik unai tung araja rapenriu kan sapelong da kejing yalang kabakongsan kabaon ti jingkhang ya kibor kibahalor halor kejing keta kabawanra ya kejing dunong kabakrau hapok kathan kane kabakongsan kaladai artat kejing dukut jong kasurok ba harum jong kasnong lait lingkot kabalapen ya kejing ring sengit ya upaj ba nong snong kathan. Kumtah ketika terik laya wer kerpang ya pibaro ba pin ya mi pajba kat bala ba yai ban wan sya ketika meeting ka ba on ya kren halor kimat ki bala ban keta ya kathan hi baro kawai. Kasenjuk penyat ya kinong jungok kai pertai hakakat praterik unai tung araja rapenriu kan saya thir sanibha halor kita kimat. Bat kumba kala penpau ru lengba ki jingtho ki bala kenok baka company ka ba pentre ya kasurong kala le bom senyau setia. Bat nakaliang ki paj ba nong syong kathan kin samat ya kan nem sniu. Kani ka jingyalang paj ba kabala ya wer ban ya poilang haka khat praterik unai tung araja rapenriu haka por ar beje jan mid haka yung dorbar hall dong nengkit.